Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda bose ko igihembwe cy'imvura y'itumba Werurwe Mata Gicurasi bya 2026 giteganijwemo imvura iri hagati ya milimetero 280 na milimetero 800, ikaba iri hejuru gato y'impuzandengo nibura imyaka 30 y'imvura isanzwe igwa mu itumba. Impuzandengo y'imvura isanzwe igwa mu itumba iri hagati ya milimetero 270 na milimetero 770. Ingano y'imvura iteganijwe mu itumba rya 2026 izaturuka ku bushyuhe bwo mu nyanja ngari ya Pasifika n'iy'Ubuhinde buri ku gipimo cy'impuzandengo y'ibihe bisanzwe. Izaturuka kandi ku bwiyongere bw'ubuhehere bw'umwuka buturuka ahanini ku miyaga iva mu burengerazuba bw'inyanja y'Ubuhinde no ku isangano ry'imiyaga iva mu gice cy'amajyepfo y'isi rizamuka rigana mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ingano y'imvura iteganijwe hashingiye ku miterere ya buri karere. Imvura iri hagati ya milimetero 680 na 800 iteganijwe mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rusizi. Iteganijwe kandi mu turere twa Rutsiro na Ngororero uretse mu bice by'amajyepfo yatwo. Mu gice cy'amajyaruguru cy'akarere ka Burera, ibice by'amajyaruguru n'uburengerazuba by'akarere ka Musanze, amajyepfo y'akarere ka Karongi, uburengerazuba bw'uturere twa Nyamagabe na Nyaruguru ndetse no mu karere ka Nyamasheke uretse mu majyaruguru yako. Imvura iri hagati ya milimetero 480 na 680 iteganijwe mu turere twa Gakenke, Rulindo, Gicumbi na Muhanga. Ahasigaye mu ntara y'uburengerazuba no mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru, Musanze na Burera. Iteganijwe kandi mu majyaruguru y'umujyi wa Kigali, mu majyaruguru y'akarere ka Gasabo, mu majyaruguru n'uburengerazuba by'akarere ka Kamonyi, uburengerazuba bw'uturere twa Ruhango na Nyanza, mu karere ka Huye uretse igice gito cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'agace gato k'uburengerazuba bw'akarere ka Gisagara. Imvura iri hagati ya milimetero 280 na 480 iteganijwe mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'ahasigaye mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Gisagara, Huye, Nyanza, Ruhango na Kamonyi. Itangira ry'imvura y'itumba 2026 n'igihe izacikira. Biteganyijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa mu buryo bukurikira. Hagati ya tariki ya 10 na 17 Gashyantare 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe, Huye, Gisagara, Nyanza, Nyamasheke na Rusizi. Mu turere twa Ruhango na Karongi uretse mu gice cy'amajyaruguru yatwo ndetse no mu gice gito cy'amajyepfo y'akarere ka Bugesera. Hagati ya tariki ya 17 na 24 Gashyantare 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa ahasigaye mu ntara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyepfo no mu karere ka Bugesera. Iteganijwe gutangira mu mujyi wa Kigali, mu turere twa Gakenke, Rulindo, Ngoma na Rwamagana, mu majyepfo y'uturere twa Musanze, Gicumbi na Gatsibo, igice cy'amajyepfo y'Uburengerazuba bw'akarere ka Kayonza ndetse no mu karere ka Kirehe uretse ibice by'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kirehe. Hagati ya tariki 24 Gashyantare na tariki 3 Werurwe 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa mu karere ka Burera, ahasigaye mu turere twa Musanze, Gicumbi na Kirehe, ibice by'uburengerazuba by'akarere ka Nyagatare ndetse no mu bice byo hagati y'uturere twa Gatsibo na Kayonza. Hagati ya tariki 3 na 10 Werurwe 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa ahasigaye mu turere twa Nyagatare, Gatsibo na Kayonza. Imvura y'itumba iteganijwe gucika ku matariki akurikira. Hagati ya tariki ya 15 na 22 Gicurasi 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izacika mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Iburasirazuba, mu turere twa Gicumbi, Rulindo na Kamonyi ndetse no mu burasirazuba bw'uturere twa Gisagara, Nyanza, Ruhango, Gakenke na Burera. Hagati ya tariki ya 22 na 29 Gicurasi 2026 hateganyijwe ko imvura y'itumba izacika mu ntara y'Uburengerazuba, mu turere twa Musanze, Muhanga, Huye, Nyamagabe na Nyaruguru ndetse n'ahasigaye mu turere twa Burera, Gakenke, Ruhango, Nyanza na Gisagara. Inama ku imvura iteganijwe mu gihembwe cy'itumba rya 2026.
Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, barasaba inzego zose za leta, imiryango idaharanira inyungu, imishinga itandukanye ikorera mu Rwanda, ibigo by'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange ko bakwiriye gushingira kuri iri teganyagihe bagafata ingamba zijyanye no gukumira ingaruka zituruka ku miterere y'ikirere, zirimo izikomoka ku nkuba n'iziterwa n'umuyaga mwinshi cyane cyane mu ntangiriro z'igihembwe, iziterwa n'amahindu, iziterwa n'imyuzure ndetse n'inkangu ahantu hahanamye hatarwanije isuri. Muri urwo rwego abahinzi baragirwa inama yo kunoza ibikorwa by'isarura no gufata neza umusaruro, guhingira ku gihe, gufata ingamba zo kurwanya isuri cyane cyane mu bice by'imisozi miremire, gufata ingamba zihamye zo gusibura imiferege n'ibindi bikorwa remezo. Abaturarwanda bose bashishikarizwa kwegera inzego z'imirimo bakorana kugira ngo zirusheho kubagira inama mu kunoza igenamigambi ry'imirimo yabo muri iki gihe cy'itumba rya 2026. Abakeneye ibindi bisobanuro birambuye kuri iri teganyagihe n'uburyo ryakoreshwa barasabwa kwegera Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda hakoreshwa imbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa bagahamagara kuri nimero itishyurwa ya 680. Iri teganyagihe ry'igihembwe ryunganirwa n'irindi risanzwe rya buri kwezi, iry'iminsi 10, iminsi 7, iminsi 5, irya buri munsi ndetse n'iteganyagihe biburira iyo bibaye ngombwa. Bikorewe i Kigali kuwa 10 Gashyantare 2026.